Kekong Jennifer Johnson Ram Presiden ke All Mekalaya SSA Non-Teaching Staff Association ha ke janmit jong ke sengin kong kalaong bakum kinong tre SSA kindang peteng ke jing yaki jongki habaye de bat ke jing dewa ban penkiu yaki kalaong bamenta ke sarkar ketemu ban le no da ke rationalization kumbale ya kiwe ke society ke bemut ya ki barit tulop en penhe bat ya kito ki bala he en wanra lang ha keju karukom yo bana keliang jongkiru kila hon ya kene namar ba umdon la da kumwei pat namar ba kepisa ke bade ban siu nadu ba klem yo kala bon te kumta keseng kan hap hon ya kene bat keseng kat ba kampat yo ke jing pentikna na ke sarkar lingba ke jing tho kendang peteng ke jing yaki Kamrang dan nuka percentage, kumbagi le rationalization committee जो भी की society को किया तो क्या yang ni rugi model rationalization tu buat dan kita hak sacrifice dan kita hapan yo nong kan jadi baret penhe bahe ketuan lang dekat kita itu berokman namar beleng dan ni ketika rationalization committee badang dia first time lada ngimle kumtaru ngilasem jing nama kecing hen jindi aru kalau opposition itu financial burden bukan sakambut ya kapag ka ba kasin maningkong tingi suhapan bansi ban su accept la nang mundu nrei ya kani kecing kendu balarai na ningkong hi yang mengisi kendu biang la shamsnem hadin ke financial year dal adab ka 31st March dan saya kendu biang sa sisin bat kani ka committee lu ka review biang ba iging sali structure sa hadin salsnem kemudian kini ke JQ ke bila withdraw inda yo shwa ya kata ka shiti no bakan company scam ini dengan siapa dia withdraw non meta bila ya ting nang kaya yang ingin withdraw meta nama boleh shiti ni payo dengan layo tak black and white ini siapa yang rai no hak dia decide pada isi ini dia kata ngim pala pan ai tu di nama boleh kata dia ya cepat nama boleh orang ni pun orang ni dia se kan mon kata apa kau oh dia kata bacing syai kepada dia nama boleh kalau pun ni dan di ban apa dia streamline ni nama rai yang kata ni apa kau pan boleh insurance lagi ai ni kata ni lah within how many months ni how many weeks in depth dia kata kan dia apa dia kata fine figure tayo ko panay din siyang hangi bangin naman ini staff din lagi district fair tayo allotment yang data yung staff ni ang pasin na bentuk nila dan ni masih tank kan menjadi verified yang